muri Kristo Yesu bwo gutahura ukuri ubwenge bw'Imana. Kera nta bantu twarimwo, ariko noneho bidegembya mu kuri no mu kugororoka. Kristo yaradutoye atubwira intego yiharije, yarakoze. Turi mu rugendo mu mezi z'Imana, twagize banke nkomezi intege nke zacu, twatorewe gushitsa ubugombe bw'Imana mu bwenge mu kuri no mu kugororoka. Kristo yaradutoye atubwira intego yiharije, yarakoze. Twahawe ubuntu buva muri Kristo Yesu bwo gutahura ukuri mu bwenge bwawe Mana, kera nta bantu twarimo, ariko noneho haleluya, twidegembya muri wowe. Kristo tugushimiye wadushizemo ibanga ryawe yo kugendera mu burongozi bwawe, ibyo wabigishije wishurira abera bawe Mwana. Haleluya, abera bawe tugushimiye twagizwe banke nkomezi mu ntege nke zacu. twatorewe gushitsa ubugombe bw'Imana mu bwenge mu kuri no mu kugororoka. Kristo yaradutoye atubwira intego yiharije, warakoze. Tugushimiye Kristo wadushizemo ibanga ryawe, Yesu ryo kugendera uburongozi bwawe. Yesu ibyo wabihishije,
nahisemo ibanga ryawe Yesu ryo kugendera mu burongozi bwawe ukwibyo abihayagiza wishurira mwami abera bawe tugushimiye uri umwami uri umwami uri inkomezi zacu uri inkomezi uri agakiza kacu niwe tuzama turirimba hira hejuru haleluya niwe nkomezi zacu niwe gakiza kacu tuzokwama duhimbaza ubuzima bwacu bwose kuko uri umwami ubutwari bwawe buzokwama ibihe byose ibihe byose byaremwe byose